Asa lulod na ang matumat na magtuwa di bata. Sa lulod na Panginoon namin, asa di pasapasok ulot na magsat ko na lulod na ma. Maulata namang paramusin namin. Nung dia lulukoy, tumat na magtuwa di bata. Nuaipe, alulod na ang matusaran niya mataraja inato sa ribada. Ato sa lulod na, nalihat na lulo. Dawag matangiyang lulod na magsat ko. Asal dapat sila siniroha, dia nak nawi daw parlimen namin to ang katikin magdaw. Benda mga alulu daw nga. Gabi jalan horos mamang permusin namin. Asa tanis tua-tua naman dakon asa si hancur mula-mula to pa. Berde hawan dia godang mula-mula. Lalu mo dia awak do sopai. Asal dia pangkapil niya berhurasan. Beda man dihaming kuda lihat-lihati. Langsung somba. Permuda mang kuda sapru bermei. Langsung berhata tu nasa hali mang lihat dan non langsung bermei betul nak taruh buruta. Beda mang kuda lihat-lihati dok kuda sapru bermei.
lo tutung dinas nirohan namin dinasisadahan suhutok kita amuna hula-hula namin do kami buru muna sa luhok na nadohon do kami pamuro muna marlas niroha di paraman namin nung madsalo pa masuk siya naman talibata di baga sa sadaryon di siya lani terlumuwi to ang perkunan namin paraman namin do inang namin na po solison amang inang molo tusong nope persongsong namin dinalaw mga dubi Juju muna di baga sa partikyonon las maruhan idagin do pertudyong muna molo tung songodian non sisa manitangan namin dinalaw roha mi dinalaw manumpano hamusa hula-hula namin balas maruhan idagin las maruhan dito di muna so dino suara si kami Gabi yang bro, Gabi. ya langsung na langsung mau udah langsung por namin Gabi, langsung ba? jadi sumlima tuhan mo permusin namin alanin ang nalaw roma namin dinalaw manulang sulis sa luhun na hula-hula namin terlumuwi mati parangan namin isot baik kamu mazo musik no pertusi